Massive, 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 massive assault the champions. Champions d'Europe. Champions of Premier League. Imyaka makumyabiri n'ibiri yari yihiritse kipe ya Arsenal. Nyuma y'imyaka 22 yongeye kwisubiza ijambo, yisubiza ikuzo mu mujyi, yisubiza icyubahiro yagombwaga, yisubiza icyubahiro yahoranye. Twara igikombe cya shampiyona, imanda n'ibicika. Abafana ba Arsenal, abakinnyi ba Arsenal bose aho bari mu gihugu byo byose ku isi, urimo urababona. Aba ni abakinnyi ba Arsenal, baserebura bari kumwe n'abafana babo. Ewana kabisa, ibintu n'ibicika ahantu hose byahiye, hatokombeye ewana. So congratulations rero ku bafana ba Arsenal ho muri hose. Arsenal nyuma y'imyaka 22 bari nanone bongeye kuba ba champion. Hano ni Declan Rice arasababwira ati ewa nenera bibabwiye na mbere hose. Kandi ikindi witwa Max Dauman nawe ahisa acagahigo ko kuba ari we mukinnyi wa mbere cyangwa se ari we muntu ukiri muto utwaye champion y'igihugu cy'Ubwongereza ku myaka ya 16. Akandi ikigeretse kuri ibyo, atwaye champion ariko azambara n'umudari. Azambara n'umudari kuko bundi kugira ngo bakwambike umudari wa Premier League bro, bisaba byibura kuba waragejeje kuri match 5, kuba waragaragaye muri match 5. Yaba n'abafana ba Arsenal ntago baguhereza atagushyiraho igihe muri myaka ishize wakangaye. This is the world of champion Premier League ishyiraho. Ndagira ngo dutire ku magambo y'undo mugabo bita Adam Wallaton. Arimo avuga ati we are not deciding the title next week. We have another thing to do. Nitwe Pep Guardiola rero amaze kwigendera. Nanone tugarutse ku witwa Max Dauman twari turimo tugarukaho. Max Dauman abaye umukinnyi wa mbere mu mateka ya Premier League utwaye shampiyona akiri muto. Nimvuga bino bintu sinzi nima ndi bibasobanurire ngo mubyumve. Bisobanuye ngo Max Dauman ku myaka yiwe 16 n'iminsi 193 ngira ngo 193 nimba mbyibutse neza, niwe mukinnyi wa mbere ukiri muto utwaye igikombe cya shampiyona. Ariko kandi nyuma yo gutwara icyo gikombe cya shampiyona akaba azambara n'umudari, kubera yuko ubundi kugira ngo bakwambike umudari bisaba ko waragize byibura imikino 5. Sasa rero n'uwitwa Mikel Arteta nakuyemo amajwi kugira ngo bitaza kwibibazo, nyamabwira ati face the responsibility na ubwo nimwe dukesha no byose kwa tubigezeho. Nta kinyuranyo twakoze kirenze bari abakinnyi bari hariya, abafana buryo mwadusapotinze. Aya ni amagambo y'uwitwa Mikel Arteta rero yari arimo avuga ngo aramaze gutsinda ikipe y'abantu ku munsi yashabwira ati icyo nyeneye no kubabona ejo bundi vuba ku kibuga cya Crystal Palace ndetse no muri Hongria, mwese turi kumwe mbijeje ko tugiye gukora ibitangaza. Icyo nyeneye n'ubufasha bwanyu yewana, turabakeneye, mutube hafi, mutwereke urukundo, mudushyigikire, mutwiteho. Natwe ibyo tugiye gukora murabizi neza ko imbaraga tubishyiramo, buri kimwe cyose, amashyi, imbaraga zanyu, buri kimwe cyose mukora natwe tuba tukibona. Kandi nta kindi dushaka, nta kindi twexpectinga usibye ko namwe mwaza nyine mukatuba hafi wana, mukadufasha, mukadusapotinga nkuko bisanzwe, imbaraga zanyu tukazibona. Rero wowe witwa Mikel Arteta ku munsi w'ejo arimo aganira n'abafana cyangwa se n'abakunzi ikipe ya Arsenal bwo yaramaze gutsinda ikipe ya Burnley ko niwe mukino wa nyuma bari bakine kuri Emirates. Ibyahise biba ngombwa ko aribwo ajya kuganira n'abafana ba Arsenal. So ibi ndetse n'ibindi byose birimo bigenda bisirakira cyangwa se bicaracara hirya, ntujye kure icyo ngusaba cyangwa se icyo ngushishikariza ni ugukanda subscribe, like, ubundi ugasharinga ino video ku nshuti ze n'abafana ba Arsenal. Ewana, ibyishimo mufite nk'abafana ba Arsenal mubitugaragarize, mumanuke muri comment mutubwire umeze ute buse bwo Arsenal yaherukaga gutwara igikombe cya shampiyona, wari uhari warayifanaga, mbese watangiye gufana Arsenal ryari, ubu uri kwiyumva ute kuba none Arsenal itwaye igikombe cya shampiyona nyuma y'igihe. Ariko nanone ntiwibagirwe ibyo byishimo mufite, umunezero mufite, natwe mudusangize tubibone kuri ino channel yacu. Ewana kabisa, sharing inshuti zawe, kora subscribe, wibuke kwajya muri comment utwandikiye, ubundi liking ino video. Reka duprofite ibyishimo by'abafana ba Arsenal, dusharing ino video byibura tuyigeze ku 4,000. Ino video byibura igira views nk'ibihumbi 4, tubone comment imitima the Gunners, byibura comment zigera nko ku 100, subscribe byibura tubone nka subscribe 300 cyangwa se na 500 byanashoboka, why not. So ariko mbere ya byose
congratulations, huge congratulations, very huge congratulations to Arsenal. Reka duhure muri video ya mukanya imeze neza, video iri buze kubiteguye n'amajwi bijyana neza. Kuko ngubu kwari kugira ngo nanjye mbanze mba first, mbanze mbaye congratulations bigishyushye hakiri kare kugira ngo ino channel yacu ubundi tujye dukomeza twibanire. So reka mbashimire cyane mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sports Hub. Nukuri ni by'agaciro, kandi dushimire cyane abafana ba Arsenal yatwaye igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 22. Twihanganisha abafana ba Manchester City babuze igikombe mu buryo bw'amaherere. Uwitwa Pep Guardiola akaba agiye kubasezera nta gikombe cya shampiyona atwaye mu mwaka wiwe wa nyuma, ko already murabizi ko yamaze kugenda, twabigarutseho na mbere. Ariko nanone bibaho nyine, niko football imeze, niko football yubakitse. Ariko byibura we yatwaye Carabao Cup atsinze ikipe ya Arsenal, murabyibuka, mwarabiserebuye, mwarabyishimiye. Niyo mpamvu mwabonye abafana ba Arsenal mo bagenda batunagamo baducangamo. So ku munsi wo kwa gatandatu mwari mwatwaye FA Cup mutsinze ikipe ya Chelsea. Namwe katwongere tubabwire ngo congratulations for your that achievement, it's something big again. So ariko this video right now is for congratulating all Arsenal fans around the world, congratulating all Arsenal fans who is gonna watch this video. Mbabwira ngo congratulations, mbabwira ngo felicitation, mbabwira ngo mwishyuke kabisa, muserebure, mwishime. Byari igihe kirekire murabikoze, Arsenal irabikoze. Congratulations, kaduhure muri video za mukanye, kandi mutwereke uko mumanuke muri comment, mutwerereze imiriro, mutubwire wagwana.